Ucarripit San Juan 3:16. 3. Kimsa. San Juan libro Kimsa. Tunka sohtani. Ukana kamsi ukollakitanak. Diosaj. Akapachar wal munatap laikuba. Masapa yokapa kitani. Taki kitinakatej. Hupari yausaphan ukanakaj. Han chakatanya pataki. Tahu kanisa mensaptak? Ya isajancha. Taki kitinakate hupari yausaphan uka Kristuri yausaphanija. Han chakanya pataki. Hanukasti viñaya hakanyani nyapataki. A su nombre. A ver, señani. Isticha, basta tripitiñani. Diosaj akapachar wal munatap laiku masapa yokapa kitani. Taki kitinakate hupar iyausapkan ukanakaj han chakatanya pataki. Hanukasti viñaya hakanyani nyapataki. A su nombre. San Juan 3:16. San Juan Kimsa Tunka Sohtan Halj. Amén. A su nombre. Entonces, ukamach tatito kids kitanita inaja. Acá ahora quiero istapjita kids tatito alakpach auke kitanita na ahora quiero ja. Masapa. Ukasapa yukan sutipah kamsatasa. Hajatar subhat kamsatasa. Haniwis te kamsata suka kispiasirija. Jesús. Ukatsiwa kitina katej uka Jesusar iyaosapjani ukanakaja. No? Viñay akan sipi gilatanaka. Ukanakasti viñay hakanyani nyapataki. A su nombre. Chakaukanis iyaosawaitanj. Hanukanaka humanaka hichur primero sutapstaja. Hichuru mak tatitur iyaosawayjata. Viñay hakanyani utukuwayjata. Mira jocha, señora, joven, humak istita. Humate hichur iyaosatak tatituroja. Viñay hakanyani utukuwayjata. Haniu saranyakit hayaru. Haniu kolke paganyakiti. Haniu kunaluranyakis. Sitih iyaosanyan tatituroja. Viñay hakanyaniwa. Tatituh tukuyaway kistan kilatanaka. Biblian si ukaukir huchararakiteja. Tatitur kiltasija. Ukaratuj hermanos. Hupachuyma par iyausi. Katoke. Wawaman tukunymuntas asinja. Alajpachan tatituja. Angela pampi mag. Siwa kori lapisampi. Masuma hakir librurua. Sutip anutaway kilatanaka. Hanit kosisip tu katha? Kau hanit sukama kumanaka kosisip ta gloria a Dios abhamay aleluya. A su nombre. Amén o amén. Acá libro nairakat kaltiwa un nuevo comienzo. Ya kamachaka kaltavi. Al subhamcha kunas parlañanija yaka machakata kaltavi. Acá parte introducción ukansipi. Conocer a Jesucristo personalmente es una experiencia importante en la vida. A su nombre. Tatituru tayaja sipi wali importante. A su nombre. Haneu solamente tatitut yatinya sakikiti. Haneu solamente unikanya sakikiti. Uintanya sawa. Suma. Humak nayar uintistati. Uintistata licha. Hane uintikistati. Kunaman kiritsa, kunhami kiritsa, aruma kulturi, tanich kulturi, kitis uintitoh nayaro javer. A ver, hakimasikat kitis uintitas bach. Esposita unar uintitoh. Sum yatih. Kunaratus kunarasin mun akanukas may wabilo chartuku kukyasta untitsuma. Kunasan nargustito, kunamankas halukama.
Humanakak unikap hakistao. Aka pastora hankoy sinerkita na sa. Okay, atip tapi kanak. Pero hane untap kistati. A su nombre. Nayampi hakapjata. Nayampi sarnakapjata. Nayampi ikipjasma. Nayampi mankasipjasmaja. Sumpin untapkitasmaj. A su nombre. Walka kinakaja solamente yatipjeu. Jesús akotkiu kispiasir yatipjakiu. Hankwak unikap haki marito ki unikatap. Cruzanakat Jesús au kamara kitana sa futunakat. Pero akan sipi. Kunasa tikmata tito mahakika. Tatitur uintawaikiha. Más suma experiencia. Kato kawaii. A su nombre. Sauhiratana kunat wali sumak experiencia ka. Porque sipita tito narupaha. Jesucristo ruintasaha. Allah pacaru hupah puristani. Está sipristati anicha. A su nombre. Wainana kaha. Pilot matakriru arkap. No. Messi. Ukat con Ronaldinho. Ronaldo. Kana cual ya tipik. O camarista. Hayata kunchu kipik. Pero huparuintas pakapurasti. Ya jajas papi. Anicha. Istapkicha. Uka pilot matakriru kaha. Yaticha niwa pelot matakanya kul khams gulantanya ukanak yaticha phanih hupanakaha yakharun irpa phaniwa pelot matakhan matakriruha pelot matakriru tukuya phanih khamatanicha a su nombre yakipanakah política upanaka sarnaka pharakih chahumanakan presidente mahkamsata khisa ha keiko khitanicha Atip kaya siwiyo ka, no? A su nombre. Cha está precha. Uka politiko na ka. Arna kasili na ka. Uka politik takirupir paphatam. Ukat ministro to tayo Cristo marito kat humana ka kritike asisip ka to katay palasyo na kan, no be? Chak hermanos, hiwasa ka. Haniw ma politiko ro intaway tanti. Haniw wasa ko intaway tanti. Ma pilot matakriro. Hiwasa ka. Kunasa tekilta siway tan ka. Tenemos una experiencia maravillosa. Hemos conocido a Jesucristo que nos conduce a la vida eterna. Kaukanis gloria a Dios abtajilatanaka. Kunasa tektatito ni wasa kuntawaitanha. Hani wale hakikite. Hani ukiwaskama. Hibira kikite. Hisa hibiba. Pero kimsurut hakatatawai. Hibasa Cristo ruintawaitanha, Allah pacharu irpisto. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. Haniu hibasa hermanos, aleja que ruintawaitanti. Jesucristo ha, Allah pachau kina guawapa. Akaura cloriri, Allah pachloriri. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. Uka Jesucristo, hermanos, muna seña plaikuja, jupau na irakata, jutawaya karulgararo. Acá es katibu kiton maha que jukan sayas, Cristo kallash pata tupaklo katas komantas que. Jutam llama inika ukis chachas kanotkas, jutam kispillo notam. Jutam irato kiampi. A ver, nayatek makir na irakat walmonech señana kakir walmon tikisiñam tukatja. Maiti Joristha, no haya callecit como hatak, hermano Kamisaki, Hopa Harapita comantas quitanejan al comata. Kau kiriti Jual Moneja, o Kauna irakat patat como hatej. Humana Kaunikap Hamakadibu, Kau kiris como hatej, Kallach patatja, Jesucristo, Aka orakin, Hujararakinakar Monavai Hilatanaka. A su nombre. Amén. Tatito narupa siwa. Kunasa te tatito akaro akin luratainach. Nairir haki. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Adanza chacha hermanos luratatana o tatitun. Amtasip tati. Eden sat lugaran hermanos tatito mañik edlur sutanach makiroch. Inkoñeket ladrillas luranya keja. Ukata.
Haklur sutainak hiwaki. Ukat nasapat pustatainak nobe. Humak nayar yupaichiri. Aruna kahar kam sarnakiri. Uk nayan akayuk churama. Nasat pustatan kot hakik sarnak katainak. A su nombre. Tatito halura tainao hakiroha. Hupampi suma hakasinyataki. Hupampi sarna kasinyataki. Kau kanisa misaptak. Haniu tatito halur katainati. Umata sarna kanyataki. Nuwasi sa chachawar mi sarna kanyataki. Tatito halura si tainao wawanakapha. Walik uchiki akaurakina hakasinyapataki. Haniri kisah misaptatika. Saskayata no kamakata titoja lura sitainao wawanakapja hupampi kusisita hakasiñataki hupampi kusisita sarna kasiñataki. Entonces acá ya tichabensipi, ¿por qué hoy día anda mal? Kunatara que churusti hakinakas to kamas hantatitum sarnakas kusisitsti yakita kireki sarnaktanja. Komatanicha. A su nombre. Hakika hermanos, yakita kipuni usarna que hanta titulu intirakinaka. Kuna iman lugar takapke. Umanyanakana, la hija sinyanakana, tokonyanakana, kusisi hikata asasina. Pero haniwa hikatapkite. Entonces, kunasa tatitumpi hakimpiru halhija istapkita. Examinaniu. Kunas halhija huja. ¿Conoces al Jatainaka? Jucha. ¿Qué es lo que separa entre Dios y el hombre pecador? El pecado. ¿Qué cosa separa? El pecado. Ya, ¿aymaransti? Kunas alakpa shantu Diosampi hakimpiro haljeja. Hajat arsubhat, si nos pequeña sadia tipta churta ya se va a bajar el micrófono ya. Amén. Allah pachantu Diosam, huchara rakimpe kunas halki. Takpachan kunas halki. Hucha. Hake huchara rawa. Istapkicha huchaja. Sipi acá Isaías libronja. Isaías 59, 2 ukan parleja. Istañalit añancha akam sipi 59, 2. Ukampi sumanakam nyang kaluratanakamasти. Maper kamau saiti. Humanakampi diusampi halhasa. Humanakan huchanakamawa hupam ahanupa imantayasi. Hanirakiu istanza Diosaj Munkiti. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. Istapkicha. Hucha. Hucha usiu hakiro. Diosana irajatan. Tatito hermanos. Ajanup imantayasi. Uka hucha usiu akilatanaka. Han oracionam istayaskiti. Hal histuwa. Hucha luranyanaka hakinha. Apiwa humanaka unikan yatiptat pisi hiwatanakha anu hiwatanaksti autohta khatawayukat mai kursarli utawayukat anu kun khamas poskontas kwantanaka unika preditat anu hiwatanak kwantanaka anicha kun khamasa pura kashiti kayustisi Anu jiwatak libisiski tuk santata. A su nombre. A su nombre. Chaisticha. Uka anu han jiwataka anu kaha. Wali hakin monatano. Yaki warminak chachanaka an iki aphiu ikin manjaru hanicha. Komata nicha. Ala anu nakaut ki jiwa juntu chiri. Anu nakaut ki pisikito nakaut karakita nicha pisikito nakahwali munatsiwa sunkanik chachat sipas hiwa sumakrekisa choya mensa khama gloria a Dios ukatka ikin man karo horko yap summa
Kamati. Tsaka pisi hiwaway, anu hiwaway ukat kunas uka anum uka pisim pika halkhtam kha. Hiwat pisi meikin mankar humak wayuntas mati. Istitay wayuntas matu, wayuntas matu. Hiwat anu tuksantat anu wayuntas mati. Kunata. Uka tuksantat anu kapiwa. Akhtasin khamawa. Wakala. Kuchi. Halu kamarakiwa hakin khujabaha. Tatit nairahatan kha. Uka khujawa diusampi hakim piro halhi. Hilatanaka kuya kitanaka. Kunasa tekhiwasa hanta titurun kayatan kha. Tuksantat anu. Tuksantat pisikit kamawa. Kapiatan tatit nairahataru. Pero Biblia siwa. Mauru tatito Jesucristo ka hiwawayatayna. Ukat hiwasak ukat iyaw sasawa tatitur chuy mas lokta sawaitana ukaratua wasitat hakatatawaitana. Kau kanis gloria a Dios apta haleluya. Biblia siwa kunasa tekilta siwaitan tatitur chuy masan katokawaitan ha majak hakirutu kuwaitana. Amen. Amin sab khamaya. Ukat humanakah sabpachatay ka pastorah wainat pa statitur untatay na kaver. Hani huchani pachat sabpachata no? Naya humanakam huchara rakirakiato. A su nombre. Ukahayati jas karak spiro ukay humakil kanta maunchukimaya. Kau kanis gloria a Dios saptah. Humanakah huchani payata tanta titur untasahanicha. Naya huchani yatwa. Carnavalan wakam carnavala utkala kita nicha. Naya hermanos chutu kasinita que naya amparan por la sirita. Kunduri na kana phata tukam. May umantirit khay alcohol khay authat kama pini tungkalya tungkan marat uman kalyan tokonya. Maurok niya pini hipil payayas tumasakilatanaka. Wantah tukas karaki ukarikinyan ay sonso yo kalaver. Kau kanisu kamlora waitana. Humanak kamaraki utoko waitha. May tawa ko nakar nahachak hakirakid no. Pusimar kam nyonyorist kaya. A su nombre. Hishkatawa ko nakar kamuy kairit kay. Pulira haraktawa ikhinem. Sintru neki tok chik imila. A su nombre. Humanak kamarakiwa. Luntatiritha. Istitcha. Humanak kasapacho ko luntoto so wak aparir. Haniwa. Nayaw mira hujawa. Papitur karkhayanya. Mamitar karkhayan hishkapejat hujawa. Ukau tatitum halhistok sipi. Naya iskuilar saririt kha. Villar anak alanya takukat iskutis kamsat villar wale kitu kah bolita naka. Trumpunak tuinya takikha han kolke utki mamita han rekriu churkis to kha. Wal pak au nanak irsoerit ave. Luntatio kaya. A su nombre. Ma kaunak say ma chaliwak say. Walka kolkik say utak say luntataha luntatapuniwa. Hujaniyat hilatanaka. A su nombre. Malakararakiatwa. Haniu papitur nukti. Isticha. Hujaha wawat pacha. Hiwasanki. Istabhitay. Abi istabhitcha. Mamita ka, kunasa tekish kawawanak nyunyuy ka, wali mo na sinyampi unyunyuwaiso. Yo kalya simillas, may nyunyurawaitan. Mamitan lechip kat kamstan, Diyos pagarawaitan ti? Kamachawiritam sa? Nove? Acho kawaitam kaya?
Mira Malacar, yo, van a claro, falta Malacar. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Taqueneu kamamitarius, hanius pagaranyat kayatanti. Mamita kuna muna sinyampiu, la canecta no caga, ñuñu yaskisto. May atkawit, mamita roja, ñuñu. Malacareyatanwa. A su nombre. Uka huchaluranya na kautatitumpi, hakimpi halki. Pero mauru tatito kahuti akorakiro. Kaukanis gloria a Dios sabtakilatanaka. Jesucristo, hermanos, uka huchaneja, hiwasak saraskayatanoa, infierno kakiri. Nyan kasupayao episkistan kilatanaka. Kispilyo no tamay. Ipharir ismati. Komantasita. Amen. Nyan kasubayo kepiskan ha. Infierno no kepiskana. Hilatana kepiskan ha. Ukar living tayataki. Infierno living tayataki. Tao kanis gloria a Dios sabtakilatanaka. Tatito ha isticha. Putabay anas karam thane kay kuidas karak sumakay. Ukatarek simintur haktas kita sito ka. Putamaya. A su nombre. Supaya kepiskano katha. Tatito hukanam para pata. Aparawa isto. Hichak alah pasano irpaski isto. Kaukanis gloria a Dios sabtakilatanaka. A su nombre. Humak saraskayata o infierno ru saraskayata. Y Jesucristo narupist awaita y yaosawaita. Hichakau kiru sarasktanha. Allah pacharu sarasktana. Viñay hakan markaru sarasktana. Kakir markaru sarasktana. Puertas de perla. Calles de oro. Kantas nanchit ko sa punis payo ka. Ukakantut ki kaya. Jesucristo kama parawisto niyang kasupayat ka. Niya infierno pungkung kaya ta umaka. Ukata parawaitam ka. Hanit umakusis ka. Hanit kusis niya tikna karakis na yam chika ka. Tokna kasmati Jesus Dios pagarspausam cha. Kaukanis gloria a Dios sabtach. A su nombre. Amén. Samay gloria a Dios. Romanos 3:23 ukan sipikilatanaka. Istapchicha. Tak pachani huchani wayatan. Huchan tuku wayatan ha. Amén. Aquí nadie puede decir que yo no tengo pecado. Haniu kitisay purikit haniu na yahuchani sasina. Todos pecaron. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Inasumahan aunalun tatak chiyatati. Han umirik chiyatati. Inasumahan nuwasirik sta takim piha. Pero ari siriyatao. Ari siriyata tanich. Llamas celularan, llamas pasilak pin carisi aquí para acá. ¿Dónde estás? Estoy en Ilavi. Ni Ilavi, Julincas que todavía. ¿No ve? A su nombre. Taquiniu cariaquiatan. Huchaja huchapuniwa. Uka huchawa infiernur apaskistana. Hichaja tatitu machak haker tukuyo esto. Todos hemos pecado. Kunasa te juchararaca tanucaja, gilatanaka, esclavo yatan según San Juan 8:34. Esclavo, kamsanj moneja. Supayana irnakiripa. Supayana apnakata. A su nombre. Supayak apnakistanwa kun kamaro te jupaja munkanu kamaru. Ukat pi hermanos lo kam tokoy hakinakaro hiway
Hermanos, acá siman pasir simana ka, boli markan kamanak istapa chatawa, ma ministro ro hiwaye hakinaka, miniro naka. Haneo sintis kite. ¿Sabes? 9 de la mañana, kilia patana, concoris kalak arstata, doctorawa. Wawita kan yati chire panwa, doctoraha. Istitcha. Ukat kilia sinha, ni swakt apkatanat. Mira kun khams haqi khujarara ke khaniu masipat sintis kiti. Ukat takis pusi aksan kha paharap unantap khataina. Ukat ultimur kha ekit phaliap khatan kalampi. Hilatanaka. Khujarara kinaka hermanos kuntik supaya siskija ukloreja. A su nombre. Lo que dicta, lo que decide el diablo, somos esclavos del diablo. El que no conoce a Cristo, esclavo de Satanás. Puedes ser hermano intelectual, puedes tener dinero, puedes tener un estatus social, buena ubicación, pero si no tienes a Dios, eres esclavo de Satanás. Solamente haces lo que dice el diablo, Satanás. Con tus pensamientos están dirigidos al mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Esclavo. Supayan apnakata. Shaktatito hukat aparasuera kistoja. Amén. Sabjamay, gloria a Dios. A su nombre. Supayan apnakata yatanua hukat aparasuistoja. Hukat saskakiwa, ¿no? Romanos 6:23. Si te jibas a hermanos escuchan sarnacascaxnanja, la paga del pecado es muerte. Al subhamay. Escuchan wacht avipajkunasa, jiwaña, muerte. Jibas a jiwañaru supaya apaskistan. Choyame sabhamcha, gloria a Dios. A su nombre. Jiwañaru katja. Infierno no kepeskistan ninkal kamiste kepto kom hakunta yadaki ukat pikusi sinya sahilatanaka tatituha ukahan walinakata hiwasar aparane oyisto hichurok libritanwa. ¿Quién te ha hecho libre? A ver, al subhamay kitis libre tu que oyisto ha supayanam para pata para oyisto. Janis, gloria a Dios, hermano, librita no. A ver, libre soy, sabcha, libre soy. Supayar penja chamaya. Supayar aplakayatan ukaha. Warmi chacha warmi nuasiatan. Aukina karo hachayatan. Tai karo ya kisiatana. Perichasti, librita no. Nyanka supaya ukama payin hermano naka. Gilanaka, hermanos, utanakar, familia nakar, trabajo nakaro. Ahora soy libre, Samcha. Soy libre. Librita, no choy a mí, Samjama, y gloria a Dios. A ver, Saita, Sibjam, Chachanaka, soy libre, Samay, soy libre. Soy libre. Librito, Samaya. Gracias, Jesús, Samay, librito. Soy libre, soy libre. Nyangka supaya kanchit kam spajasa aka pastora ukanak yatichist amtai gesti sipi ukat pinayar hiway niya takiwaki aseja pero tatitu angela nakapam kuirit hilatanaka hani unayaruki sinus humarus kuirarak tambwa kau kanis gloria Dios sabta hilatanaka. Soy libre, Samaya. Librito. Ukat piku sisite, hermanos, si vas a hiupa y chasinyasak. Supaya kumata ki utokoy istan, hiwas a chaksanu tokostan, yupa y chastan tatitur. Kau khanis humana ka yupa y chasifta tatitur, sanito javer, hanuma, alcolampe javer. Toktab hamcha, toktab hamay, gloria a Dios, Samay, gloria a Dios, gloria a Dios, Samay. Gracias, Jesús, Samay. Gracias, Jesús. Soy libre. Libre, Samaya.
Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios pagarañas tatituro. Ahora, hermanos, tatitu kam solución no va a ir. Amén, sabjama y gloria a Dios. Chaconta sibjama. Zato que yo tochta penipjata. Amén. A ver, ikirinak amén sabjama. Kata ikirut kata enak. Suma istabjitat. Ikirinak amin sabhamay. Amin. Haniw amin sa nyamakit ikirinak. Ikip tukot hani isindin kistukot amin stak. Kapasakit infierno no sarkanyan. Amin sabhato managa. Haniw kamag. Amin sa nyatak intindi niya saw. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios sabtak. Acá si hermanos, mira, desde acuerdo a Efesios 2, 8, 9, podemos de alguna manera obtener la salvación por medio de nuestras obras. Sumalura benaklurasach, Kespias nat almasha, kun jamas kamsaptas. Yahipanakasipi, Kamirinaka, Istapritya. Humana que ya tiptat historia de Martín Lutero. Cuintaphanch mata takura ukatja iglesia evangélica kuistawache. Reformador Martín Lutero ha clavado 92 tesis allí en Alemania en una capilla. Istaphanch ukatimpun kunatsa ukamakina ka hermano istapritya. Humana ka kapsa sa tatakura que ya tijaphan. Humana ka tehwal ka ofrendos kupata ka. Acá no titi moneda na caber mait apjeta. Poli tienes algunas monedas prestan. A su nombre. Katimpun hani ofrenda aptapipkant kam kajunaru hani aptapipkant. Si nos cofre utkan tata corona kaptapin. Akam sasawiyatijan. Ukata iglesia evangélica uisawit Martín Lutero. Hiwasaro hanaron hermanos arachta yo esto. Tata kurana kakam sabhansa. Tetsel satau tesorero kan Roman lureap kan hacha iglesia naka. Ukat akam sasuyati japkan. Kau kiri tikwal ka ofrend uskuha. Kau chask pasay hucha nakapah. Ukat kau kiri tikwal ofrend uskuntani ha. Hukwa hucharan hakin almapah. Allah pacar walus kuntani ko arhatani ha. Alma pakrat tu kipini Allah pacar purik. Ukabiyati chapkha. Ikaw kirite kha hukak uskusini khish kat ili ofrenda nakha. Chale. Alma pak kachaki por es que apenas a mitsu suwaike. Kam saftas manaka. Komasfat? Haniwa. Ukati Martín Lutero sepe. El justo por la fe vivirá. Amén. Haneo hermanos, walka ofrendos cocina. Hanuka walka kinakarsum isinax regalsna yanapsta uka khispikitzipi biblianja. No salva las obras de los hombres muertos. Mahaneu subyati chapkatainat. Entonces Martín Lutero satainawa Haniu kanaka walikiti. Yakipa nakaka pobre nakaro usuta nakari yanapanyan ukat khispia senyan ukam yati japhatain. Ukanaka waliki iskiu sumalura ki iskiu. Per haniu almas khispi kaspati. Kitis khispija kaukire de Jesucristo ia usasa. Chuyma pluk taskil kasilam puchuyman pija. Ukan alma pau kespitaja. Sumalura binaka. Walka chura sinanaka. Haneo kespikas pati. Entonces ukama sa pachata hay. Haneja ukama entonces ofrenda chura sinyah pachate. Hanewa. Chura siskanya sa kunata. Yus pagaranyat alah pach aukiro. Haneo ofrenda kun slorenya sakite almas kespia sinyataki. Panthatau yakipan ukam lupipta. Human alma maha
Cristo ro te khiyao sawaistaka viñay hakanyaniu tukuwaikta. Aleluya. Ukat kipar sumalurabinak arkayas kasma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chajaleo solamente yanap tabi sumalura utkit. Nanakan por ejemplo ist abgeziaki pinitin chelurapkeh. Haneukas kispi karakispat. Sabes carnavalan tokorapkeh la pasan haistapkeh chaistapkeh. Humanaga tokora paraktati. Haneu chaknovi naira tokora pariyatak. A su nombre Hakina kahla pasan tokorapkeh chutanak tokorapkeh. Chuta cholero satajkai. Kamsej monika pawar mim ikiri. Kim sawar mim usureptiri. Istitya. Ora sa hakina kaka akam lorapkeh. Anchi dora sanam tastpi. Ma chuta tokir tawako chutam tokir tawako usurip khataina. Istasip kistati. Carnaval sanimoniwa carne aval. Hancin kusisinyapa. Ukapi umantap khiwarmina kampit sau kasip khitokorap ukapi utkih. No, chachanakan. Kama chataina sa. Istas kistat kulikanaka. A su nombre. Kau khanisa mesaptaka. Ma tawakuto katanak. Ma karnawalan ka. Chutam umataka. Tokondatanak chutam tokotan. Pipinom tokora kikitain. Sibilakim tokora kikitain. Walpin machantas katainah tabakuha. Ukat ukaroma ma pipino usurip tayaway katainah. Chayist itya. Chikapiaka. Kuna sa tikma paksi pas pa paksi ka tabakuh amuyasit usurita panich. Amuyas kepi ane kay sarak citik customary pa wila pa sarak citik kumana kan ya tirikis tukuk taka hani chuwani ya dipta chuy a su nombre ukat papito pa hiskita ina usuri wak akhiyo no ve hani chukamaki nausi hani ukamang kumung pamit hani ukamang as kamsisa kamsanya suka kaimas kapit kamanjin juga. Ha? Uliasi? Apiliasi. Ya ukapi tuksa khiu takikunas wak akhi ukam usurek chikay. Humana ka lakas niki kulia kanak amta sipta kaya. A su nombre Chaisticha ukatha papito hausatay na kuna simil wak aktak. Karnaval pasukat humakwak aktak ukam ankam wak aktak arsum usuritacha ukat auki pa unikatay na pi uko karnavalan tokotay nawa pipinum pi chutam pi sibilam pi kunaykas hakinagam tokotatay na arsum imila karnaval arumaka humaka hanikay purik satek chakukawawa kitingkis pipinungkis chutankis sibilankis Emilia Haniu kitin wops amuyaskan umatah. Ukama pasita nicha. A su nombre. Ukam hujaluri nakakalapasan karnaval pasatatha. Kupa kawan sarantapkih. Yasta sarantapkha wal khaniya 100 kilometro kayu ke sarantapkhe hujaro kay puri waistha chapirdin pinitin chalurat mama ko pakawanao na yaro kispitan ni sarantasep ke kayus kuhtili a su nombre uka kilometro naksarao katatito perdonas hitan halewa Mumpas shumak muitas kasmau kayu keja solamente Jesucristo kiwa kaispia señautki. Kau kalis gloria a Dios saptajera tanaka. Jesucristo na kaispia señautkeja. Hani utkit ni sumalurabina ni penitencia luranyana. Chak tatakurana kahpan katakiskiu tatito na rupar jamah. Hakiki ukat kurs mana kalorep tat misa nakha kalorep kita kinakha 8 días misa
Kim sa pax misa. Todo santo akan utkitan ya. Ha? Utkiti? Ay, papito sumakin. Antach lorayapre. ¿Sabes risayapre kaukir risayaka? Padre nuestro. Padre nuestro ha. Haniu risanya takikit hiwat hakinakatak. Ni morino nakatak. San Mateo 6, 9, katay kalchik hermano Padre nuestro. Kitina karos yati chawayatay naka. Tatitun arkiri na kaparu. Apostol na karo yati chetanak. Haniu morini setakan. Haniu hermanos. Antachech risanya takikan. Ya karun Padre nuestro hiwasa taki. Amin sabhamcha gloria a Dios. Aleluya. Chakista pricha. Hakinakaha. Yast alm kispiyan papito hujan hiwayak. Mamita hujan hiwayak. Hila hujan. Antachichenak gloria apkita kanan ich gloria apki. Naya siristo inamayaw nayaw ant glorias katak naya antata chuk glorias katak haniu kispi kit antata chik tatito kiu kispi Jesucristo hupasa pa kiu kispi. Takhlira pamay gloria a Dios pamay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Chachtatitun wawapaña taki hakan libro khtanía uchun khtanwa ano en punto 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ser un hijo de Dios? A su nombre. En el página 8 está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, ninkaristano haniu sumalura vinaka kispi. Chakuna loreñasas. Solamente yausañasawa. Amén sabkamcha. Tenemos que creer por fe nada más. Anchitora sajena sumaktatidora nistat. O kamaka pastora haniu ka sumaloreña na casa. O rincho haniu kispias chakun kamats. Kamacha yajas. A su nombre. Nayakum kamarakit hantatidor itirinak. Umantiri. A una luntata. Ariokaya. O kamarakiato. Más tarde, hermanos, nayaja. La paz marca alcanzar na kaskayat. Maway na predicas katayin tatitun sumaro na kapa. Nayar kamakiupal kaito kakika. Sumakorubatan kabaliro predicas katayin wainito. Chuy makaru tatito na rupak yakan tito. Ukaratu na yaka. Intinti waitwa itatituru concord asiwaita. Ukaratuk amuya siwaitwa. Atihat mahoja kipis halak tawaikas pukama. Ukaratu nayak amuyasta. Tatitu hujana kakat kal nayar komasta soyit hilatanako yakitanaka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces ya karunja humate hujararakisksta. Karichacha, kariwarmi. Kiptatas hujaja. Hichur tatitur katuk hamchu imamana tatitu wawaparu katuk tasuay khatam machak hakiu tukuay khata. A su nombre. Amén sabhamaya. Ukamaha tatitu wawapaña takikuna kisloranyata inaha. Iyausanyas arsubhamcha kunas loranyata naha. Jesucristo hnaylayku cruzan hiwawayatayna. Humakchu imaman katuk tawayhat kiltas hatak akamuchararatua. Kari hakitua luntatatua. Hasta wali amuyan na kanitwa. Tatitu karatu machak hakirutuk tayaway hatam. Amin sabhamay gloria a Dios. Amuyan yatak istapkita. Jesucristo hiukanu kaha paluntatay pinhiban. Hanicha? Kamanta nicha. Tatito cruzan ma kolyopatanja paluntat larur hibanj. Chau tarakikim. Ucha luntat tarakitukotak. A ver, ¿quién piso tanej? Hotam chauma. Chuy, Martín. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apura y huta mampi. Humana kaktatito narup sumintintip kanyamak. Ukat haniu supayampik pasila atip khayasip katateh. Ansita humana kaha tatito naruna kapampiu lik inta sipta. Amin sabhamay gloria a Dios.
Chaisticha. Jesucristo ma cruzan chakatata ma kolyupatan hiwanja paluntata taipina. Kama Biblia kam sitanich. Awi disikta kam kau kaluntat taipin siwatainak tatito ha. Hani war subkit wanda naka kau kaluntat taipin siwanja. Kataraki mikrofon berak kita kataraki. Stasip kistati. May salarun ka maluntata ka akapan pa luntatan wali luntata ya I haki hiwairinaka come on tatitu kama pi hiwai haki hiwairi kam luntat kam he was laiko he was api ukamayatan ka amin sab khamaya tatitu haniuk arisirikanti ukat hiwatainak paluntat taipina luntat kam laurun kam karya kam kujanak kam he was laiko he was lugarana stasip kistati ukataka malun tatau tatituruh tokitainak akam sasin tokitainak awir untanitya akam sasoto kitainak diusat saraktasa diusan wawapat saraktas tokitai halkum diusan wawapat wala kam ikrar tokitai diusat wawapat saraktasa krusat sarakamai sadai nabi huma khispiasim nayaru khispere kitai wali malakaran pe katur hiu kasin ukama pe yaki panakaka amargado juimapan yak akalun tatapi istataina ukat ek waita mayak sarak mai aksar untanim kha kam sataina sakalun tataka akalun tatampi to kisitaina akaru sataina akalun tatak sataina wa humampi nayampi kha rasunan hiwasktan haki hiwayiritan wa luntatatan wa karitan wa maciritan wa ukat hiwastan pan pachani so tok khataina akar tok khataina ukam tok khasin kha tatituru unikat ataina unikat icha unikat ta suno asuno hombre unikat ataina ukat sataina kha tatito sataina tatito kha wali hermanos tatito kha wila kamaki sal para nagkapas akanupas hanikita humpkam halaras kan wila he was hujarar like ukarugun kat tatana kalawro naksatay nawa tatito satay nawa paraiso san pihiwat kipataruh sa inyo no kunasa ti kumak parisong katadnayat am tasitatapi sa tayo na pilon tatarsum siyaw ka kunat kumaka pilon anip sure tama aso nombre kam sa tayo na sa kunasa ti parisong kat mawidang kataka nayat am tasitatawa kuna oras ti maparisong kataka Nayat am tasitata. Umalaro si Cristo, hasta se rota sita. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Amén. A su nombre. Chaisticha. Ukama chikta sita in rota sita nukat tatito ha. Wilarar pa chaknul unika tatayna. Ukalun tator sa taynawa. Anchit pa chaw kumaka. Nayampik ta kispitak tao sa taynapi. Akahujararakin hujat haki wata paka koma perdonata karisinya paka perdonata luntata sinya paka perdonata macak ukaratu tatitum chika hermanos tukuway kataina hichuru kamu maki katasta hujararakiha tatitunu kaluntat kamu intata ka anchit pachaw tatito kespia siway khatam hilatanaka Jesus amca niya pun yung krusat luntata toko ketanak halu kamapi humak bibliar kamapi amoy hanira kis kunshin tikha yakin aka estudiot kipe cuaderno ko palara kipi haniu kunshin tikti yakiba haniu kona sinti nyamagit tatitun aru para kiu hai sa nyamak humatik tatitur yaustaka Kispita tao. Amen.
sumana ka tatitun iyaw saptak. Ukaluntat kami iyaw saptati. Kespita tawa, kespita. Tatitun wawapatawa. Aunque nyan kasupaya kunsay umarchuy mamaruskus katam. Nyan kasupaya kunsay palkhayas katam ka. Tatitun aruparu iyaw sa nyamak. La Biblia es la garantía. A ver, escuchen a ver. Kun jamás sumahyatista ka, aukiman wawapatapat. Akawra kin aukiman wawapatapat. Uyuwatas tu kasti. Adoptivus tasti. ¿Y cómo sabes? A su nombre. Tatitun kespit wawanakapa. Tatitun aruparu katharasinyani. Amén. Nayak hermanos niya kim sakal kumarani hat nyunyut akakata kay posimarani. Escuela rosarta. Kunay man humanakasya suzya pitata orko pastor posimarkam nyunyuri. Kunsay sa sipkit tatitun wapato. Amén sab kamaya. Kau kanis gloria a Dios sab takilatanaka. Niya kim sakal kumarani escuela sarta. Ukat nayak kuna tarak pins pechat. Akap nan papito ka Paulino Cortés sa tabi. No? Paulino Cortés Katari. Yung kaya na Katarin mo nirikatsi. Pirus panti. Ukat mauro sito papito ka pinipachati hanukak uyuwata ki pachatsi kun kamaraki. Papito kan dokumento na kapaw makakunar imatariu. Sertifikado na kaukalyabitariu. Mauro papito khliaw arm pasiway katayna. Ukat takar pa itabi nayan certificado kitin waw papanitsa. Hikatwa certificado de nacimiento Manuel Cortés, bautizado en la Iglesia Católica, tanto fecha de nacimiento, su padre es Paulino Cortés Felipa Maidana. Ukat documento nayan oksitoka waw paponis katatsa. Chakiti su kam sa isto kiwasarok. Yaki pa nakak ukam siu sarakisa, akam siu sarakisa. Chak hermanos, kiti su ka garanti tatitun wopat sastukuitam ka tatitun aropa. Biblia usika kau kiritik tatitun iya usika tatitun wawapawa. Supaya kunsay palas pana. Hakik kunsay palaspan tatitun wo pataw iyaw sa waistatika kauk chaku chanis kamsay tatitun to kilta sa waistaka tatitun wo pa tukuwaitaka suti makalak pachana korila pisampi hakir libron kelkan tatawa kau kanis lo halit ko dito manakaka. Haleluya. Tatitun hermanos wawana kapaptawa kusisip kamaya sutina kamakil kanta talak pachana. Kau kanis gloria a Dios saptilatanak. A su nombre. Kau kanis gloria a Dios saptakila. Romanos 8:16 ukan parleja tatitun wabaktanwa. Chaka tatitun wob tu kasaka 1 Juan 5:12 kamsisa. Hermanos tatitun woba kasinha wiñay hakayani karaktanawa. Amen sabhatati. Kamistik tatituh wiñay hakayani kika pash para kiuchaka hiwasak wiñay hakayani ktanwa. Amen. Kanis gloria a Dios sabtak. Hermanos, akawra kin Pablo siwa hiwanyana akahanchika marit ikiskiwa. Kamiste Cristo hakatatanija ukamaraki umauro hakatatanyanika tatitur iyaw sirwa nakapakinatanaka. Hechos 10:43 ukansiwa takpach hujanaka perdonatak. Hishka hujanak, hacha hujanak, ili hujanak. Takpacha majak wawatao tatit na irakatana. Kau kanisichur tatiturios pagarapit. Kau kanisius parap tatitur aver. Hichuro hanit tatiturios pagarksna.
A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si tienes a Cristo en tu vida, ¿por qué no das gracias ahora mismo a Dios por esa salvación tan maravillosa que Él nos ha dado? Kuna tarak tatito Dios pagars nasti, kaukanis Dios pagaranyimonsna. Intintip tatito na rupa, pashpar kilta sipkamcha, Dios pagaranyan tatitur. Tatito hiwasar crispia se oye esto. Gracias, Señor. Kaukanis Dios pagars na tatituro. Dios pagaranyan tatit Dios pagars mau tatay samcha.